Урие Эдемова Айдын кечеде. Тарладакилер келгенде энди орталык караңгы еді. Олар капы өгүндө невбетнен эллерини, бетлеrini, аякларını юдылар, суртундулар. Кемал мен Алие аналарына пек ач олганларını айтып, насыл аш пышыргенini сорадылар. Сызын sevген ашыңыз. Машнин пырнич боткасы чоқ етіп пышырдым. Истегенiniz кадар ашарсыңыз, деді. Мен олардан да ач бана, деді Жевайыр. Башындаки явлугunu чезді, onun тозunu қақты. Башыны сілкті, сачы тайып ашағы сарқты. Башы енгілешкен ки болды. Кемал ве Алиенен межгул анасы оңа евде адам олғанını айтып ечтірамады. Балаларının шаматасыны ве Жевайырның йымшақ сесini ешіткен Керім оданын ортасында аяқ үстінде тұрмақта еді. Жевайырның назары Керімнің көзлеріне түшті. Үлкін лампат ярығы оның юзының ярысыны ярықлатмақта еді. Қыз башта оның ағасы Джафер беледі. Юрегі кокус кафесі içinden атылып чықажақ кебі чапаланды. Оның чересіне диққатмен бақты. Гайет sıcak kanlı, күлер yüzlü, айдын бақышлы, ecnebi bir asker. Ne içindir yanakları ateş gibi yandı. Bu kim? Керим де қызға диққатмен бақып қалды. Кафасында bin bir түрлі fikirler өймелештілер. Алиме апте маңа бұл шахане қыз ақында бір şey айтмады да. О, үстіндегі ескі саде урбаларының өзінде біле acayip kıyafetli дүлбер варлық. Табиат ondan bir şey қытмаған, қызғанмаған. Dünyada ne gibi güzellik бар ise güya hepsini ona bağışlagan. Elak gözler, uzun kirpikler, dalgalı saçlar, gayet tuzgun endam, kabarık kokuslar. Kız evge kiriyatqanda koftasının eki dögmesini çözüp yetiştirgen edi. Оларының қайтадан дөгмелемеге ұмытқан алда тұрмақта. Мен женктен келмектем. Ана бабаларымны қыдырам. Шымды мында келіп шықтым. Сіз Алиме аптенің қызы оласыңыз, öyle mi? Деді. Sevinçten mi, sıkılуындан mı, çeresi kıpkırmızı oldu, az açık tutuklanıp söylendi. Жевайыр оңа түшінжелі назарлар бырақты, кірпіклер еніп көтерілділер. Эбет öyle адым Жевайыр, деді қыз. Керім тұрған ерінден қыбырдамады, Жевайырге не үшіндір мағзун назарлар бырақты. Менің адым Керім, деді. Барып қызының білеклерінден тұтып дүлбер көзлері içine бақмақ істеді. Ләкин бұл ялыныз бұйық істек. Арзу. Bu ateşli koruşuv bu yerde üzüldü. Odağa Aliye, Kemal, Alime kirdiler. Kerim ağanin tanış olunuz, dedi Alime. Sonra Kerimge Aliye'ni, Kemal'ni, Jevayır'ni taqdim etti. Bir oğlumuz daha var. O balaban akay oldu tarlada, iş yerinde geceleyi, dedi. Duydurmamağa tırışkan alda kokus geçirdi. Kemal barıp Kerim'nin elini aldı. Onun çeresine, gözlerine dikkatмен baktı. Askerinin kucağına atılmak, ağlamak istedi. Çünkü babasını, ağasını pek sağıngan edi. Ağlap ebermesine az kaldı. Herhalde oğlan bala ekeni üstünlük etti. Özünü elge almağa nail oldu. Aliye musafirge selam berdi, lakin onun yanına barmadı. Anasının ayaklarına sarıldı. Жевайыр biraz yutkundu, elleri parmaklarının yakasına bardılar. Olarga çezik düğmeleri iliştiler. Birden ateş içine düşken gibi oldu. Yürek çapalandı. Onda olgan bu alını Alime bekormay duymay kalmadı. Aslında gerginlik ve ihtiyat ikisinde de sezildi. Айдын жамаат, енді таныш да олдық, мен белесем, ақшамлы хашамаға да вақыт oldu. Жевайыр, сен софраны қой қызым, мен шымдық қазанына кетірірім, деді.
o'rtadagi vaziyatni yumshatmoq istedi. Kemal tez-tez chopib borib, bilek kabi tal putag'indan yasalib ustine eski taxtachiq mixlangan masani keltirib, o'zining seti yanına qo'ydi. Ustine temiz, yuvila berib injirib qolgan basma parchasini to'shadi. Evde topilgani sofraga qo'yildi. Alime pishirgan oshni kesbegini pashadi. Sağ olunuz Alime apte. Yaqinda böyle lezzetli aş aşamagan edim, dedi Kerim. Hoşnut alda kulimsiredi, cebinden poşusunu çıkarıp, tegiz yüksek manglayını surttu. Aş olsun, dedi Alime, başını salladı. Kerim gizliden Cevahir betke baktı. Ne içindir kızının gur kirpikleri enik ediler. Çeresi ise düşünceli. Şimdi imkanı olsa, Kerim yerinden sıçrap durar, Cevahir'nin yanına barır, omuzlarından tutup, "Acemi Dülberi." Kerim'nin anası pek beğengen adamına daima o "Acemi Dülberi" deydi. "Sana ne oldu?" dep sorar, onun gönülünü almağa tırışır edi. Lakin teessüfler olsun, şimdi böyle yapmakның icdi çaresi, imkanı yok. Aştan sonra eki akay, Kerim мен Kemal o'zara suhbatga tutundilar. Aslında Kemal'ның tanış olmagan adamga öyle tez alışkan adeti yok edi. Lakin Kerim'ge birden sarıldı. Ondan hiç utanmadı. Suhbatleri devamında büyük adamlar gibi kayda ve nasıl cenkleşkeni hakkında soradı. Kerim ona dikkatli baktı. Bu yaş insan menden cenkte olup geçken bir vakayanın tafsilatını aytmamını istey, dep düşündü. Kafasında çoktan çok fikirler uymeleştiler. 5 yıl devamında o nice facialı vakayalarını görmedi. Kaç kereler ölüm pancasından kurtuldu. Ağır yaralandı. Cenk meydanında bir gece bir kunduz toprak tubunda essiz kömülüp yattı. Eskadron hemşiresi onu ölüm pancasından tartıp aldı. Yok, ona böyle facialı vakayalarını hikaye etmek olmaz. Ona koterenki ruhtaki vakayalar hakkında aytmak gerek. Berlin şehrine yakın bir yükseklik için немселернен olgan büyük çarpışma vakayası onun için meraklı olabilir. Kerim terin düşüncege daldı, yüksek manglayının terisi birkaç yerden çiziklandı. Немселер yüksekliknin ucunda öyle yerleşkenler, olarını andan kovmak değil de dersin kıpırdatmakның çaresi yok. Töpeden kelgen emirde ise onu bizlerge acele işgal etmek gerek. Aşağıda başımızны değil, demir kalpağımızны bir tayakka keçirip az açık көтерсек, şu an kurşun yağmurış balay. 2-3 sabırsız askerimiz buna dayanıp olamadı, yatkan yerlerinden birden atılıp turdu, "Ura!" dep kıçırdılar, lakin düşman olarını yerge piçen gibi serdi. Bir yerde yatıp beklemek de olmay. Kerim sak kaşını көтерді, Kemalga baktı. Onun sırlı dülber gözleri toz tögerek, çeresinin bir ucayresi tartılgan, nefes almaga korka pısıp otura. Kerim bu kerginlikni yumşatmak istedi. Aradan çok geçmedi, birden bizim tanklarımız peyda oldular. Olar yükseklikке tırmaştılar. Ellerimizde avtomatlarımız olarның taldasında oge atıldık. Немселер bizlerini kurşunla korkuzajak, toktatacak olalar, lakin kurşunları bizlerge tiymey, olarны tanklarımız kese. Epogge kete yukarıga көтерілеміз. Faşistlerge artık kaçmaga yer kalmadı. Çokusu elak oldu, çoklarını esir aldık. Aradan çok geçmedi, bizim eskadron yükseklikni elge geçirdi. Onu faşistlerden temizledi. Kemal birden bol nefes aldı, hoşnut alda kulimsiredi, sonra çeresi kene ciddileşti, Kerim'nin yüzüne, gimnasтеркасына baktı. "Ne için sizin pagonlarınız, ordenleriniz yok?"
деп сұрады. Var, погонларым да, орден, медальлерім де var, ләкин олардан файда жоқ, деді Керім. Терінден кокус кечірді. Башыны көтерді, көзлері Живайырның көзлерінен тоқыштылар. Оның янында Алиме әптенен Алие сөзсіз бақып тұрмақталар. Керім ялныз Кемал дегілде, evdekilерінің епісі оны диққатнен dinlegенini көріп, heyecanlandı, çeresi kızardı. Sonra yanındaki eşya torbasını açtı, анда газетке sarılı, üzerlerinde uçer küçük yıldızçıkları olgan pagonlarını, birkaç orden ve medallerini alıp masa üstüne koydu. Mına olar, dedi alçak sesle. Kemal'ın gözleri kıvançtan ateş gibi yandılar. Kerim'nin elini aldı, sıktı. Haqiqi kahraman, dedi gururla. Herkes kulüp jiberdi. Живайырның başında ise, ya Rabbi, buna ne demek olsun? Bu yigitni men go'yo çok yıllardan beri bilem. Ve o sabah bizden çıkıp ketse, men ne yapacağım? Degen fikir dolanmakta edi. Çoqqa barmay iki dost kapı ogundeki balaban qaysı tubundeki soru üzerinde laqırdı eti terin uyquga daldılar. Sabah tangda onu bellisiz yolga Alime'nin Живайыр ozgardılar. Terin toz baskan koy yolu Alime'ge uçsuz bucaksız olup göründü. Anda cenazede yüreği birden kopup ketті, ayakları elleri birden cansızlangan gibi oldular. O bu anı yanıktandır keçer belledi. Hakikaten de acı yanık. Biçare Leyla endi ana babasını taptım degende, anası birden yattı aşağı, keçindi. Leyla'nın acı ağlap sesleri ala kulakları tubunda yangaray. Alime ne aytmasını bilmey, anan güzel edi dedi. Güzel edi Alime aptechigim, sıtma marazı alıp ketті. Onun sıcağına, belinin ağrısına dayanıp olamadı. Alime yavluğunun ucundan manglayının çeresinin terini surttu. Evi yakınlaşmadı mı eken degen manada oge baktı. Da bayağı yol yürümek gerek. Yüreği bulandı, başı aylandı, ayaklarında, ellerinde, bütün vücudunda dehşetli ağrı, gerginlik hissetti. Aslında yolda çıkanından beri ayakları iki uç kere kesilip kettiler. Çökkelemege yıkılmağa az kaldı. Aydı biraz daha yürse, yolu sağ tarafka burulgan yerde arık başındaki kart çok yıllar ve vakalarının şaatı olgan yapalaklanıp osken tal teregine barıp yetecek. Hiç olmadım anda tohtar, elini betini salkın suvle yuvar, biraz nefes alır. Bu niyetten adımlarını sıklaştırmağa tırıştı. Lakin olar saybını dinlemek istemeyler, dersin şişkenler, ağaç kesilgenler, katıp kalganlar. Nihayet çoktan arzulagan terekkede kelip yetti. Omuzları üstündeki kalın santıraç saçaklı yeşil yün şalını sarargan otlar üstüne bıraktı, yavaştan oturdu, arkasını terekke dayadı. Gözlerini yumdu. Terenden nefes aldı. Allah'ım ya Rabbim balacıklarımның kaydını çek, dedi. Kurup biri-birine yapışkan dudakları fısıldadılar, dua okudular. Vücudundaki ağrıları daha da artkan ediler. Gözleri ogune karanlık çöktü. Sonra birden tereyin bir çukur içine düşüp ketті. Ne kadar vakit geçkenini bilmey gözlerini açtı, o yakka bu yakka baktı, can oğlu cin görünmey. Koyunun yolu boş. Ona ne olganını ozu bile anlap olamadı. Bir şeyini yakşı bile, bütün vücudu araret altında yanmakta. Tez yerinden turmağa, nasıl yolnen olsa da evine barıp yıkılmağa tırıştı. Kalgan yolunu sarhoş adam gibi
саллана басып кечти. Оз эви капысынын зембелегине элини узатканда, шүкүр Аллага деген киби тереңден нефес алды. Ичери киргенде оны Алиенин Кемал каршылап алдылар. Экиси де пек сагынган киби оңа сарылмак истедилер. Алиме мejалсыз эллеринен оларнын омузларынан тутту. Мен ярамайм, эвлятларым. Аз ачык ятмасам болмайжак, деди Заев Давушнин. Эм ятканынен төшекке сиңип кеткен киби болду. 2 күн 2 геже арареттен көзлөрүнү биле ачмады. 3-cü күнү саба Жевайырнын рижасынен onu Тайбе кирип бакты. О гайет тежрибелүү экимлер киби бир кашыны көтерди, дудакларыны бузду, ишлер белли деген маанада башыны конделен саллады. Ичтерлеме, деди Кати Давушнин. Жевайыр оңа энди не япмак керегим деген киби бакты. Озун бир шей япып оламазсың. Хастахане меселеси эсе олажак шей дегил. Пирнич кайнатып сууну ичирмек керек. Мен бүгүн бир жерге баражагым, белки бирде-бир ilaç тапып кетиририм, деп кетти. Бу кадындын сөзлөрүнө чоң инам болмаса да, не япсын, умут дүйнөсү. Жевайыр ону бүтүн күн сабырсыздык менен бекледи, ойледи Тайбе көрүнмөдү. Эртеси күнү саба эрте олар капы огунде көрүштүлөр. Тайбе оңа пек кеч келгенин айтып, жебинден кагытка сарылы бир ешил апчык чыгарып, гайетин кайталда Жевайырге берди. Шымды ичир, иншалла гүзел болор, деди. Соңра эвине кирип кетти. Жевайыр илажыны анасына дерал ичирди. Алиме шефаатсыз көзлөрүн ачты, Жевайырге бакмага тырышты. Олар гайет yorgun эдилер. Балам, мага суу бер, деди фысылдеген. Жевайыр оңа суу ичирди. Ана кене бу дүйнөнүн гам кедеринден, беласындан куртулган киби көзлөрүн юмду. Жевайыр онун оюлуп кеткен көз капакларына, арарет алтында аз ачык кызарган назик чересине, куруп калган дудакларына бакты. Анамны мен бу эле алында насыл этерде ишке быракып кетерим деп тушунду. Көзлөрүндөн элемли көз яшлары актылар, тишлерин сыкты. Пирнич кайнатты, безнен сузду, бир мешребе буланчык сууну андырган шынгенликни анасынын башы ужуна койду, Кемалны уятты. Турк адам, мага ишке кетмек керек. Анам суу истесе, мешребедекini берирсиң, деди. Кемал яткан жеринде созулуп юкусурап ятмады. Бирден сычырап турду, көзлөрүнү окалады. Насыл сууну, деп сурады, эршени Жевайыр айтканы киби япажагына сөз берди. Яваш-яваш касталык Алимени эп бийледи. Балалар исе ананын этрафында айландылар. Алиме чок кысы бейют алда ята. Кемерде озун экеле, башыны көтере, Алиеден яда Кемалдан суу истей. Соңра кене сусуп кала. Жевайыр исе иштен кеч кайта, саба эрте кете. Иштен калмага оңа кимсе булса адей этмей. Кемерде оңа достлары жардым этелер, кундуз күндөрү чапа-чапа келип, анасыны бакып кете. Хасталыгынын 18-cü күнү Алиме пек агырлашты. Сабадан акшамга же көзлөрүн ачмады. Эртеси күнү исе Жевайырнын экиси өзлөрү жашаган жерден баягы узакта булунган меркезге, комендантка имза чекмеге бармак бурчулуулар. Лекин анасыны насыл этип алып барсын? Бармамак мүмкүн дегил. Жевайыр бу акта бүтүн күн тушунуп, касебетленип жүрдү. Акшам иштен соң буну бригада башына айтты. О билиндеки кыйыга арасындан нас кабачыгыны чыгарды, андан тили түбүнө ешил тоз быракты, баягы тушунду, ярын саба бир чаре тапармыз, деди, терең кокус кечирген алда. Шымды бар эвиңизге. Чок түшүнме. Анаңа мукайтуу. Саба мага мында келбек керекми? Деп сурады Жевайыр. Жок, чаресini тапсам,
Араба yollarım. Үкімет үкімі, Алланың үкімі дегенлер. Бригада башы сөзіні еріне кетірді. Саба ерте жевайырлерінің қапысы өгінде, үстінде екі басым печен бір ақылған бір араба келіп тоқтады. Арабачы яш оғлан жевайырге Алиме әптені арабаға менсетмеге ярдым етті. Хастаны құчағында көтеріп алып барды. Олар яры yolға барғанда пақыл кебі яғмур сепелеп башлады. Арабачы оғлан қамчысын ойнатты, атларны айдаштырды. Яғмур зықарламағанже мензілге барып етмеге тырышты. Ләкин яғмур олардан евел давранды. Жевайыр өз кевдесінен анасыны яғмурдан қорчаламаға тырышты, ләкин не чаре. Яғмур еп сыбыр өз ішіні япты. Арабадакілерінің үчүде сыландылар. Арадан чоқ кечмезден араба о қадар yüksek олмаған бір қатлы бинаның өгіне келіп тоқтады. Яғмур исееп шыбалай. Арабачы үйгенлеріні бір кенарға қойды, бинаға чапып кірді. Анда комендантқа хастаны кетіргенini айтты. Оны орталықны су еттін деп бинадан қуып чықардылар. Жевайыр еп анасының үстіне егіле, өзінің вүжудінен оны бұ аяусыз яғмурдан қорчалай жоқола. Анасы шефаатсыз көзлерін açtı, қансыз дудақлары қыбырдандылар. Балам, суықланырсың. Бұ фысылдыны патлақ түтіс сез бастырды. Қайда оқадың? Не үшін içeri кіріп имза чекмей? Кімге қылына? Комендант, мен имза етмеге келдім. Арабаның янындаки постал янақлы кышы, етеклерінден ашағы яғмур суы ақай атқан uzun yapıncasının başlığını mаңлайы üstüne endırdı, afakkanyen bağırdı. Ne için onun üstüne yatasın? Yağmur tohtar beyleysin mi? O tohtamayacak. Tursat ananını kırıp imza etsin. Son isteseniz ekinizde cehennemge ketebilesiniz. Cevahir şaşmaladı, ne yapmasını bilmedi. Gözleri yumuk, hareketsiz yatkan anasına egildi. Anam turalmaz, men kırıp anamның yerine de imza çekeyim. Yalvaram начальник, müsaade etiniz. Kışı afakanlandı, arabanın koltuğundan tutup silkitti. Koy öz bacağından asılmak gerek. Ne siz meni Sibir'de gebertmek isteysiniz mi? Anda men degil de vatan hainleri ketmek gerekler. Tursat onu ozu imza etmek gerek, vesselam. Kışı keni koltuqlıqны silkitti. Tur deyim sana, ey kadın. Начальник, hastayı sız bir şey işitmey, dedi arabacı oğlan. Ha, senin de tilin çıktı mı? Yapıncalı kışının gözleri akaydılar, elindeki melis sopası töpede oynadı. O gayet çabuklikle oğlanın iki omuzunun ortasına indi. Oğlan yapıncalığa açuunен baktı, onun üstüne kaşkır gibi atılmak istedi. Lakin karşısındaki domuzunki gibi sarılı beyazlı kirpikli yeşil aşayacak gibi bakkan gözlerini көргенде toktamağa mecbur oldu. Çünkü o bir vahşiге çevrilgen idi. Hepinizni gebertirim deb bağırdı o kiyik davuşnen, sopa keni topede oynadı. Hasta gözlerini açtı, bütün күчүнü, canını toplap, artık yırtıcıға çevrilgen kişiге baktı, turmağa hazırlanır gibi kıpırdandı. Az açık көтерілген başı silah yastık üstüne kaytıp düştü. Kadın bu şefkatsiz adamны, susıp kalgan arabacı oğlanны, canından aziz evladını, daha yaşap doymagan yarık dünyasını, hepsini terk etti. Cevahir artık bütün yanıkını, kederini, elemini içine tutup olamadı. Anacığım dep dünyanı titretebilecek acı figan kopardı. O günde küçlü yağmur tübünde bu aksız dünyada ne gibi adaletsizlikler olayatkanını anlagan gibi başları egip durgan atlar ekili arabanın yanına yavaş yavaş osmurlar, kartlar, kadınlar toplanıp başladılar. Bütün dünyasını unutup anasının cesedi üzerinde egilip durgan kızının omuzlarından tutkan küçlüce eller
Onu көтермеге әрекет etті. Bu eller bütün dünyasını terk etmege yüz tutkan Cevahir'nin zayıf bedenine ayat bağışlagan ki oldu. O başını көтерді, көзлері ана бала yol ortasında қалғанда оларны өз evlerine alıp барған merhametli kadının kızı Fatma'nın mağzun lakin umutlu көзлерінен rast келішті. Fatma öpті, менің аначығым. Көрем, қардашым. Sabır. Fatma Cevahir'ni bağrına bastı. Evimizge bala yolladım, şimdi anam ve babam da gelirler. Etrafta toplangan vatandaşlarına көз etті. Sen yalnız değilsin, kardeşim, dedi.